Kolasip District Drivers and Welfare Joint Action Committee try to attend Kolasip District Farm Chunga Kongchia an District Election Officer Kolasip le First IR Bacharan Malvum Jangkop ten Malvum a vote thak ngai poimo tura inzirtina systematic voter education and electoral participation campaign an nei Mizo Zirlai Paul Konpui Sub Headquarters Wat Sayin Bachelor le Master Degree nei Tharzinga ti Chazwal dele Doctor of Philosophy Muthar te choi moina hun Wat Sai ani Clear tu te chibai ule vo in August somni pakwa a chanchin thar kan nei te longai tha ang achiar tu no elwanal ruat pui Kolasip District Drivers and Welfare Joint Action Committee try to attend Kolasip District Farm Chunga Kongchia an en Voin Khan Kolasip District Drivers and Welfare Joint Action Committee chuan highway kongchia te enin hunan manga bil ko clear kong chang tu Ratna company te po an office a muan ni a amalama kongchia te lo noa ma lo la turin an ngen ngala Ratna company hena chang po hian mala kan tum thu andong ani se chon le kon pui in car kong pot lo ani a helai kong khoi tu Salom company te nen po in biak ni in na chata ka an tho chun zoma lir thei khal tu te le mi pui ten har san na omlova an tlan thei nan kong te siam thathwai turin an ngen bok Kolasip District chung sai rang kong pot lo ani a na thok tu te po in chata ka kong chhia te no alir thei le akhal tu te thamwang taka an kal theina tura ma chak ta kala turin an shil ngal bok ani nimina changa ni somthum pakhat thariat sang ni somni pathum chunga malak na in mason na an nei lawani chuan na chak zoka kal thei nan Kolasip District Farm chunga lir theia eizong tu te le lir thei nei tu ten highway number 6 hi siam that ani ma lo chuan kongzo shi to lo turin malak an tum ani District Election Officer Kolasip le First IR Battalion Malvum Jangkop ten Malvum a vote thla ngai poimo tura inzirtina systematic voter education and electoral participation campaign an neya First IR Battalion Commandant Puwanlal Nyata MPS chuan India khwale tui kan ni angin kan du thlan na tilang turin vote thlak apoimo ti in asoi SVEEP campaign a hian Dr. Ramdin Tluanga SDC Kolasip SVEEP Nodal Officer ni bok chuan vote thak poimo na te kumsom pariat tling to phot te vote thak hlut na chang vote hlut na ainang khat vek thu te mite berle million ber po anin tuklan na chu vote khat cheu nei ani thu soya voter te chu an hlut na mangchang kai ngei turin kal khom te acha ani in thlan hnung bera moivum chu vote thak tlem ber na zinga mi ni in za somli paruk point pali pani chia vote atla a hewang hian election commission lampo in an ngai poimo ber te zinga mi ani thu asoi Voter tam tak te mundanga duty an chwa china wangin postal ballot manga vote thak ngai poimo turina chabok he huna hian EVM marin tlak thule a mandan te inshil fiana hun manani a SVEEP friendly volleyball match nei ni bokin meichia le mi pa team pali veve antel ani meichia te hitak of war nei ani ba ka vote thak poimo na chungchanga extempore speech manga in el na nei ani boka election kai hnoi sang sang mangin quiz in el na buat sai ani bok vote thak tora intiam na signature campaign nein kalkhom te chu EVM manga vote thak chintir anni Mizo Zirlai Paul Konpui Sub Headquarters Wat Sayin Bachelor le Master Degree nei Tharzinga ti Chazwal tele Doctor of Philosophy Muthar te choi moina hun Wat Sayani a hun man pui tu khwal lian tuiria bial tu MLA Pukela dong lian na chuan graduate kan ni chuan kan in to del thei turani ati Konpui chimveng wai me hola hun mana hian bial tu MLA chuan Zirlai ti tha choi moina hun Wat Sai chu MZP tin anti tur tak ni in a soya hemirwal hian graduate chin to Zirlai te chumani in to del thei an ni a hun to ti a soi Sarkar na in degree nei thar zong te adai seng to lo ti a soya mani a in to del turin an degree nei te mangchang kai turin ati ani Namdangin mizo te an hmuro pui na chu zo nun zemoi aya upa za na te rin om na te tom ngai na te ani ti po khwalian chuan a soya chumi choi nung zel tur chuan Zirlai kal khom te chu acha ani tunlai in thil she chiang manglawa soite atam ti a soya mi dik lo na le
mi diklo na lai le midang soi sel chin te chu ami zo zia lo ti in chanchin thalo lam a in a thalam zok soitam turin a cha bok khwal zom scholarship DEO PKL siam liani po in kon pui chu api le pu te lo om to na ani thua soya zirlai te tha choi moi tlak thanem tak an om chulo momati thua soi ve bok he huna hian David Lalming thanga chote manager SBI kon pui chuan career guidance campaign huna manga larem ro da hlondo NESO coordinator le silwa dika president MZP scholarship te po in zirlai te fuina thu an soi bok ani he huna hian Konpui College thok tu te le zirlai te Konpui Higher Secondary School Government High School Green Hills High School le Lalfak Memorial High School zirtir tu te le zirlai te antela kumina Konpui atanga Doctor of Philosophy muthar te degree nei thar zinga Mizoram pumphwa palang pha zirlai pali te baka master degree nei thar mi panga le bachelor degree nei thar distinction le first division a pass mi somli pathum te hne na choi moina thuziak le lompuina hlanan ni a rampum hwa palang pha zirlai te thazwal te hi bial tu MLA chuan lompuina poisa fai cheng sing khat theu a hlan ani nimin zingdar sari le achan ve vela ragir khari silchara mizo khalin namdang achil hlumpal chungchanga police in ankol ve motor nei tu le a handyman chu silchara mizo ten nizan khan an shwai chuak thudon danin che swana thlenlai hian traka handyman le motor nei tu an chuanga ragir khari police te hian anni po an latel ani poi khoi tu an ni velo awangin silchar YMA shwai tu da chuan nizan khan shwai chwa tumin thei to ban chua ti fel ngai ti fel ani nuwa zandar som pakhat pela ragir khari police te ko da changin an shwai chuak theya driver ero da nanga achunga ro re langai don ani truck nei tu le handyman hinizan khan silchar Mizoram house a reakin tukina truckin achil hlum chung te an tloa wing khan Mizoram an panani tarlan to angin silchar mizo te atanga thudon danin truck khal tu hi ragir khari police station a lak ni in a hima kutwar ma se analutuk lo ni a hriat ni in police ten danangin ma an lak chhun zom ani truck hi amalam da thalang chu mun enge maza ta akia he thil thlenga wang hian silchar mizo te ero in har satna an tok lo aizola damdoin pakhata security pakhatin a security pui apong swal nia inpuna omchungchang chu police ten an chui zo to thudon danin police te chuan pong swal na inpuna thubuai an chui chian na report chu tun hai khan court ta an thelu to a court chuan police chuina report thu she tu te thu soi pong swal tu pu le pong swal tok te thu soi zir chiangin he inpuna hian thu thluk na an siamani pong swal tu pu lalfam ki makum somni pani sanof Gobin CH Das sairang veng lai nia in chal chu police ten jun sang ni som ni pathum khan an mana thu zofi angai te zofi ani hnuwa court thuangin zela tan tir mek ani Mizoram police chuan thu chwa siamin mamit chimveng no pang larem ruwa da kum som pakhat tha ani chan chu hur swal na kai hnoi atel thu an tar lang Mizoram police tarlan danin ni som pakwa thlakwa sang ni somni pathum zingdariat vel khan silarin chana fil veng ma mit hne na tangin larem ruwa ta hin ni som pasari thlariat sang ni somni pathum atangin achin share lava about to FIR don ani a mami district chunga police station tinin ngor takin zon na an thok ngal ani Mizoram chunga police station zonga mibo hi lozong turashia tirna le mibo thalak thon chuani a Ogasa somni pakhat sangni somni pathum khan mibo zong tur hian special investigation team po din ani Ogasa som pakwa sangni somni pathum khan YMA chimveng branch mamit te kai shwaina hnuaya mizo danangin mibo zon natlang nei tranani a Mizoram police no chui thiam uifing po mibo zon na hian tel ani nge a Ogasa somni pathum sangni somni pathum dar som pakhat le achan ve khan no pangbo ruang hi mamit dai mamit bong wa kong hluya luang le thangkara mu ani ruang hi sarwak veka omin alo chechan to a arwang om dana rin hlel oma wang hian azir chiang turin aizola changin FSL expert te cha thlang ni in postmortem po nei ani Mamit police station a thubai zia alu ani a uluk takin chui zui ngal ani a August ni somni panga sang ni somni pathum khan ar rin chana kum somni sanof
ar remlal nga ka high school veng ma mi chuan lalem ruwa de hi August som pasari sangni somni pathum zan khan nga ka motor works ma mi chunga hurswal na kai hnoya atha ngai thu in puangin evidence le thil dang te po a in puan na be chan hian mana la khom ani ko ta shwai ani nuwa arlerin chana hi central jail aizola August somni pathum sangni somni pathum khan da lu ani mamit simveng all NGO le VC de bultumin mamit simveng mi puite chuan anveng no panglarem ruwa da kum som pakhatwal thi na andem zialan tirnan vo in khan kong an zo a voin kong zo hi chomhadar som le achan ve khan tan ni in kong zo chungin anvenga dor zong zong te po khar vek ani kong zo na thosoi tu te chuan anveng no panglainat om tak larem ruwa da chunga thil thleng chu andem tak zeti an soya kut ator dan te ahliam tor dan te le arwang mu ani dan atang te in mi pakhat thil ti ni theya an ngai lo ti an soi media sang sanga tarlan ani to angin August som pariat sangni somni pathum atanga chin sha lava abo nuwa August ni somni pathum sangni somni pathum chuna thi mu ani twal that tu hian thomno halawa ruang ada chuan mi in darem ruat ani ti an sha chwa theilo abai seiwang ni in a soi larem ruat thi thuwa hian mamit police te chuan mi engemaza thu an zot fi a arlerin chanale midang pakhat churin hlel an kai bi ka wangin darkar somsari pahni chung kol phalna korta andila kot phalangin an kol zuya thu zofia an ni nuwa arlerin chana chuan August somni panga sangni somni pathum tlai khan lalrem ruwa that tu ani thuwa puanga central jail aizola da turin August somni panga zan khan shwai ngal ani lalrem ruwa hi mamit simveng YMA in hun engem bachen an zon nuwa YMA mamit sub headquarters kai shwaina thwaya zon ani a August somni pathum chhun khan mamit khelmol bul kong chaka thi in mu ani a sarwa ka omba ka cholin khu ani Health and Family Welfare, Higher and Technical Education Minister Nibok, Dr. Arlel Thangliana chuan, West Pai Lenga Market Building Lungphu Maphum. Dr. Arlel Thangliana, Commerce and Industries Minister chuan, Mizoram Ahmasaber Turatana, NEC Sum Manga Market Building Chatak Sak ani tur chu lomom. Alomom hle ati a, bial ni puite an vanei hle ani ati. Market Building thuam that zui zel na tur po NEC lam, dor chunzo mani thua soibok. Bangladesh nena insum don tona tur Silsuri border trade chu malak chunzom zel ni in peifel trap ani to a he insum don ton na ata na kongpoi mo Silsuri chu pukjing kongpo lo thwam thatlok ani ati Bangladesh nena insum don ton na tur Silsuri border trade chu malak chunzom zel ni in peifel trap ani to a he insum don ton na ata na kongpoi mo Silsuri chu pukjing kongpo lo thwam thatlok tumani ati Minister chuan Mizoram Sarkar hnuaia an soifo wangin COVID shileng mai ni lo harsat na sang vokshi ral tan le adangte ma chhon tur tam tak an to awangin ma son na tho harsa emema chuti chunga dam pa bial chunga ma son na sang te mu mai lo turin bial mi puiti acha Minister chuan Marpara PHC building sakthar mek chu hon mai tura pe fel ani to thu soin Health and Family Welfare Department hnuaia po maso na tam tak mu ani a Dr. Indeilo na nasatak om thin chu ZMC atanga Dr. Zir chuak internship baimek somsari atanga somriat don an omta a Dr. Indeilo na aphushu ka be sai thua soi kumin March tha khan Mizoram chunga sub center zongzong zathum somsari panga chu Health and Wellness Center hlan kai vekani a PHC Center po upgrade vekani thua soi Deputy Chief Whip le Dampabial to MLA ni Bok Pularin tuanga sailo po in thu soin ramin harsa na tam tak ato awangin do tho samin ta thok thailo ma se sarkar le mi puizara maso na do om tak tak bialin an muchin chu alomom hle ani ati Market Building West Pailang in North Eastern Council sum mangin cheng vai bel season hi somsari pariat point pani panga seng sakturani a ni somni pani thariat sang ni somni pathuma sakchan tur ni in ni somni pani thariat sang ni somni panga a sakzo tum ani Azau zong square meter zariat somnga pasari point panga pasari ani anga a building hi mizo pa chiara chhong thum ground floor first floor le second floor saktura ruwa man ani Market Building honna
New West Phaireng Bazar nei hi Pilal Sang Pui Additional Director Commerce and Industries Department chuan kai hruain Purana Lal chuan oma Deputy Director Trade and Commerce chuan lom thu soina anei ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani a clear tu te in zawain mang tha ule